Tau benikong yang suban ayu yu play bala penla ingau sekri baret banwan. Bani sumata kejisang youth Sunday hakadik senam kaba ngalak benkin mau ngile penbaik lupa berway nak ikut samla juga balang nang ni nadu mencam senam. Kalau kebesut tenat ben perkat ba kejaka kebang ayu kejat mensua. Ayok benjuk kejat season 4. Kita kesin ke benukong ke bangayok benjuk kejat kedai. Kedai nama lapan baik program. Mereka don kecing ketu, jong mensim jong play. Banyak ia kinu kejaka, senang. Jabatan don kam jirap. Don way perlok bon tray belas kini time. Ulang yang ini. Namun ia don kembasan ngut perlok. Ki baya contribute by nok senyang. Tinggal etiet ikhtiar senung nilai ra. Kila orang ini ba don ke balang hang ni, balang sopria. Yang nginwan lang ba kesnong, ketakam sudai nginwan lang ba ke balang. Tala orang ibu ini ki samla, ban keren la long ban wan ra hang ni, nginwan ra hang ni. Ila wan ra kemit balang ambakla, san apa sudah mensua. Ila tiat kijan sekanhan, ila tiat subun, waktu kemit kila lut berkhait. Sok kuman mengilai pahar kejik sok. Bagi kita ke bangilawan ra jam 9 ai. Kita kedai kesin ke bangsa kan mau sa. Las lamba. Kemudian yang ni yang mana? Kedai ke waipat. Keba kursan yang mana teki deng teli. Bat ke yang mana ru ke batap teng su ke las lamba. Maksud keman ban ong ibahap di building. Ila ong yang aban wan ong tak ke jaga ke bang kuat ban wan. Kebang alas selam malah yuk kejat. Dia mentang am tiap su. Kalau kumnu, wa itai bawan lang bat nyaru. Ila kelak no mentah. Kata kali bangyawan mensua kesakut sedang leti yang terhariat. Namar kesurok keseniu pelat. Kadai reka kendau keti pelat. Kesakut no kali yang terhariat. Ila ino no ngila rak dakamat. Pohang ni menmiat. Tuan sana tiap rumba balang loong yang ayo no kejengkeran king kawai. Suaban sama begini, kepelong jiseng lap sendan nak takmin. Kalau busuk tenat ban perkat, bak ai kebom jujia kajia. I kong 1% bailam ngene jiseng. Weipat ki dekat jong jiseng samla. Program komiti jong jiseng samla, nomination komiti. Teman san jong balang ki dekat komiti balang. Kilong kami, kilong kepa. Kun samla berkhait kepada nak kepor, kiap kepada rukumju. Nak kebalang lum suklur ke mangadan. Ngawan rak kecing ai kublai kerpang nak kepada jengpi. Bafila khat biang yang ngasih senpat. Banyak kenduk lang kum nikrui. Tei dak kecing ikba jong blai. Kalum lang ini kum nikrui. Kum sipara hautrai. Nyelong siroy, nyelong sipara. Nak kata kadau, nya kenduk lang na way saway. Walang yem sim itu kibabon kim sim itu yang nrenga dai ban itu biang season 4 lalas lempat nilai kendo ipi. Kidon ketuk ni kirang ba ke bala ban ken mau. Nrenga ngamla su ban ken mau we arngot ken mau ya ketuk por nrenga ni kelong kepor ke bang ai kublai season 4. Cing ik blai kete song ini si parah utrai nyelong. Dikumta anda habang ia wai no nak kedik jiseng. Kenduk rumanang pis ngau yang kum si para utrai. Nama kata keri jong kecing song ne. Dan su para. Imai jong pi. Si para jong pi. Nrengin long si para. Kita kibangai kibala suspa utrai dak senam jong jisu. Dai hang tanginya long si para. Di Nimla mat kiar, yak team yakaba Sunday KJP senat mengi sabngi pedang kelapan baik lang dak KJP assembly baka don ke team tangkawai nak bentajungi hari lum kasih jantia bat kene ke team kalong ke jilong senran ka sutenat ban perkat ka de jilong senran kedai kita ke discipleship ke jilong senran ban long kinong but jong no. Hila dah kilong kinong boat, subuk kidon ki security card, subuk kilong kita kinong
kikat lagi kinong trade office kepada ban board iki officer pidai ban kok ngu pidai ban sengap ya kai ke bau utak officer berang ba uang ya pi ban le de perkat mangama pi i dai kinong board jong tra Jesu ukam krau ik minister sarkar ukam krau ik menteri jong sarkar Meghalaya Bat ik sarkar jong ka India berkawai ukam krau uta ubalong ukan rat jongi tekum tang isu tenat ban ya perkat lang ya kan ka ya tim kin ka jinglong senran nak bentau tra jongi Jesus Christ ka tim ka balabu akan ka por kalong nak gospel Matius kan riu arsa ko ong anda kumtau Jesu la ong hakisenran jong Lara unu nuru umman ban wan na din jonga. Ai un lan yala di bat un ra yala gading pena. Bat un wan but yanga. Jisu lo ong season 4. Hak senran jung lara unu nuru umman ban wan na din jonga. Ai un lan yala di. Un ra yala gading pena. Bat un wan but yanga. Para pengai Yesus menyelai sini kubur ke kendiat. Ini pendam sipor ke jeng duai. Atrai berbelai jengi ngai ngo eme nama ke jeng snai ke jeng ba jong me. Warak yang ngai sokri beret bandana ke balang sok pria. Langba ke jeng sang samla ku kan radio ni yo ban rakhi. Ya ke jeng sang youth week but youth Sunday. Ida duai member sekolah ban kerku. Ya baru ki program bela pendap ya ke jeng sang samlang ni. Naduk ke sini benekong. Haduk ke ni ke por ke pemerintah. I can long the pedang hona khamat jong me pakajing sak replay jongi kajing IT jongi la ka jong jing emban sakri kan long ke pen sobhai ka mon jong me try dwai men kerku ela ka jong jing sang samlang ni it khat baro jing sang samla balang mansan khat komiti balang kilong kemi kilong kapa hap ke berat kumju atra bi men kerku lang da ki ju kisang ti jong me Kenang bakal ke balang kenong ke balang ke bersiteli, ke berjit banlong ke senran nak ke benda, kaya ke betang sipor, ke bangi day ban yai lembah. Try ke por bedang sa, yai ti ke jinglam jong me, sakri jong me udon ya ke jinglong telot ku kenran, udon ya ke sentur ke betengit ku kenran, udon yu telik ubom kuat ku kenran. Ngadwai bame kembamalakan ta yorong ngading na beneng yu isaya melawan ra dekan nap bakan jablai lambat urunga berham na beneng ban kenta ya kesentur isaya namar uang mengalong betengit karibang sentur try tu kenta do jurunga yo sakri jong me wayang ne ke chanmien ai ke barok ke bang seperta kan ke chanmien kan melong ke jing start jong abril ndek ndolong ke jing start ke bang mayan ke jong blai jong try ya lam ke por ke bedang sa ai ke barok kinlong nak ke bentak ke buram jong me hoi nak ke bentak program ke bedang sa sebet chanmien rukum ju sang ti jong me kinlong lambat ki kinlong lambat kinong simta bikila man le ke mon jong me om nak ke benda ke mon jong nore hakane ke persai do pedang ke bangu jongi Hakerdang Jesu ni duai pan. Amen. Kumbala ong i Miss Chairperson hakane ke por ban itu kendiat ke saj lese kalong ke badan kam ban itu nakanu ke jaka bat hakanu gur kom matrai dikendiat tang ban pen itu kalong yang ala pesan perang ba Hak balang presbyterian na maulong na jan lup sekeluar tu, te hak ciak lenti jengau kum sekeri berat. Nadu bangadang kena samla, dan gelek metrik. Lasajit yang aku kat komiti balang hak balang maulong. Artem ngayok ban bat kat komiti balang tu bat ngelade ban ya thok samla no sekoi pat ke balang salingkoi. Ban andi nada ndangara andang alpoi taga balang lingkoi ngelawan rak balang no salum so keluar na marang isnai hang tu lambat kikun kiti ke yang sam ndang abang don halum so keluar ngelasa jit kot komiti balang biang hang tu mentala jan dap running art sans nam jisnai jong blai ngelong kumni kum
pangalong. Ngayon man ya na koy ka balang skoy pat ka balang la buntli ki balang. Day namar bangala. Ta bang yang ta ba yang ajan jonga. Upen la yang a. Bang day ban ya leng ba. Bun teli ki jaka. Namar kita kedaw ngala day ban wan kam slam ne namar ngade ban yok bentalam de ki sang apa balang namar bunsin ngala day ban mi no na ka balang lum soklur ban lek yarap de skoy ki balang. Ti hak jing sakri hak kam kebaman kesinga de ko nohika school trai nohika school sarkar tekom ta ngalak man ron ngalak man pentolon ye kam te nama kecing snai sialam jong play hak jing pule ye ministry melayok man pule master of ministry haka theological extension study program kene kolong ke por ke bang pen tebet kendiat kesai ya kecil kai nak kecil kecong belai. Kita lesi kilong kendiat kesai sepang kecil pen itu, but nak kata kadau ngong ipi bang idon ban long kisakri, idon ban long kisenran, idon ban long kiban tray, om nak benta kiban susngap ya kai kiban kiwai kitray. Kani ka team kahikayangi ban long kisenran, om nak benta ban pekai. Nrai ban tray nak benta ke kam jong belai. To kenang benum Islam benum Syam ya kapor, ga kwa ban yalam kendet kesai. Kai kene gospel Matius. Kene gospel Matius, kene gospel kabayas long sipara likely gospel. Kata kene gospel Matius, Markus, Lukas, kini kikot ke synoptic gospel. Balai lekot synoptic gospel namar kilong sipara. Kia tu ya ka juk kapang, serim ya ka juk kapang, bakata ka subject pedang juk ini ki lightly ke gospel kadai the kingdom of God. Kahima ki benang kaban sawansan. Kai kene kahima ki benang. Kahima juk kene pertai. Kakut kinong sensar, nakawai katem sekawai pat katem. Dan kawai kepor, kawai pat kepor. Kinong sensar ki kela. Mereka ne ke gospel ke tu, ba ka ne ke hima, ka dai ke bomsum kela, laslamba. But ka ne ke gospel Matius, ka dai ke gospel, ka bala mi na kata kepor, ka bakikot, ka silent year, kepor jong jing sabjar. Balai kawan kepor jung jing sabjar namar hadin ke testament ke berem belai jung ulang nya ya ke kita jung sim kaji ya pen yap kelalong palat kaji itu ke kitab kino itu lupa kiladon ki false prophet kino itu lupa ke belam ler kita kepor kala persang men penduk pendam ini kita teng tak kepor jung jing sabjar kedan Suaban wan kene gospel Matius, kedan ke kot sada ke beli, kita ke 400 silent year, saus mas 6, kedan kijing sabjar, suaban wan ucis Kris, lembag ke testament ke temai. Kita kalong kene kesat semangat gospel Matius. Berapa ni kuat menuan ra, ya kene ke pang kecilong senran. Kalong kapang kabadai bangan yakran kabadon kam bangan yakran bengkong kalong banlong sanran daiban but yakini kijing don kamarum banlong sanran i daiban don yakini kendon kamut tang bansulong sanran baki wai kelong ngiru ikwa lam banlong baki wai kia kwa long he ngiru in kwa lang Kidon pi, kibakum kita. Nam yutuk keteng kabalang hangno. Kidon wei rong ba, anda bala jit nong serai, kelam sa jit. Oh kiong, kat yang ang latrai ketu, balang kami tu ngan lek dalade ban pule, kenang bangan long kama klik ban pi. Kata, kade ke ai kebagi briu, kijit dalade. Kim sengutu, bagane kajing long senran, ketika kam cong kajing penret jalade.
Kahap ban mat ya kajing sakran bain. Ban ba ya la kading pena. Kadai ke kabahap ban mat ya kajing sakran bain. Kam bapo. Hari Palestine hakanang ba Jerusalem. Kajing pun tambang dah ke sanar pernah kedai ke kam jong kajing sakran bain. Kibriu ke balai pop, kibriu ke balai penyak briu, kibriu ke balai tok kajing tok berserkai. Ladai sanar pernah. Jisu bopli usah hak bukum kata kajak jingsa. Kata kajing sa o Jisu ka wer ke kot yang ban ba ialah keding pena. Bangi habang yakit ya kekam jong belai. Habang ya long Kristan. Don kam ban don ya ke decision keding kot jengut. Ban ba ya keding pena o Jesus Christ. Uta u Kristan bom trek ban ba ya keding pena. Umla ban long senran jong Jesus Christ. Dan si bun ba kibam kloy ban ya ba ikading pena Jesus Christ. Kiba persang ban tat kti la de ban ong batang mangi balai nempa ikiwai. Ni kloy ni kwa ban tat kti ika kam jong jing sakri ka kam jong jing penem. Kalau don kowe kecing dia ka bang kadang long sekretari jong balang halum sekulur ngalong yowoi orang ba ba. Kadang kecing sang distrik akan dikenai banwan 8 baik ke balang ban penkrek jiruai mapi. Penkrek kuayar nak benda kecing sang distrik ke Barcelona. Uang pi sudah perkat kemno. Sudah ngasih yang apa? Boleh uta. Persang ban mudui ban komplain. Bang adai ban lighting nak ada kekam. Lesek samlah akan kebalang. Ni persang ban avoid, ni persang ban tati. Ya kalau kor ke utrai ukwa ini ban ket. Kalau ke ai ke bama, kalau ke ai ke ba hadu kata-kata. Tau samlang ong iu pila ban ong kumdo. Pila ban keren kumdo. Wong syak kan balet yang ngah balet. Supa ba yang man kesnam. Man bolong jingseng he. Tebalai pimpa iki wai. Kitur kinang belajar keteng. Ngong ba. Blai la ai pi ke sap katalan. Blai la ai ji start ji sampang. Ban long kuaya leda. Lada pim trek mentah. La sai penem yosu. Lasai penem yosu anda blai ulah kendi no ai kendi ketalan ulah ai penem la su balong ukwai leader. Baik hak balang jungi kidon pun ngut katuk ni ngut ki briu ki blai ulah kendi no yak sap ketalan. Hangta kila du no yak jing sta. Ndai bakran biria tau rong ba u kenduk yang ong balet mensuang adai kwaya leader pi. Mentah nadu banga lakan taj mansim ikni kekam mentang kelat no itu kita nek solfa berkhaj kong kum nu kelat lala de lala em ongam tip su mentala kelat lu khaj katakan kadek talan ko blai usim no nanga ban napi kekot ka wer yang abi bangin pendon kamhok yang kesap boleh lai. Lakalong kesap pan ruai. Lakalong belong choir leader. Lakalong ban ai kejikai. Lakalong ban jalap ya gospel. Lakalong belong nong keren. Lakalong belong kinong duai. Lakalong tanggi bak lum chicken showro kata kata ketalan. Pedang ya kejing ai jong belai. Ban pendon kamhok ya kesap. Kat bangang im hasla pertai. Kababa ikading pena. Kabakit ikading pena. Kadai yo samlah kain. Cengruai so senai kalong balai dekat arsunyo ong kabha yo samla ban kit ikalengkor kat ba udang samla. Kabha yo samla ban kit ikalengkor kat ba udang samla.
Namar bahu potong samla ukam long light lu. Paul uikai ik parlok chung parlok samla. Wong kabha pi parlok ladang ini song samla. Kenang bon yok ket ikelengkor kamba. Wong kata dai deka an. Dai deka penbor. Nrai kadai kecing ketukan nak liang jonga. Hiban ba ikading pernah. Kamut ban sudang ikading pernah ane rendang. Kamut ban sudang ane rendang kat sebalai. Kidon kita perkat bahawa dang ane ikading pernah rendang. Kadon kajinya dah. Kabor jadu. Kabanya dah ginu-ginu kikam kebaik. Nri em. Kababak ikading pernah. Kadai ban sim ikalengkor utrai. Seriously, tak kejing sokia. Tak kejing sokia. Bau jisu dan hakajing im janga bat jampi. Koi pat kalong ban lan yalade. Katai kendon ban bah ikadik pernah kalong ban lan yalade. Ban lan yalade kamut bangin lan yotra jisu. Hot way nik senran jong tra Jesu ulak loy ban lan yu Jesu. Long ik latame mesha ngiru ngin sha. Latame mejenjar ngiru ngin jenjar. Andre ak por bala besar yu tra Jesu. Bat rasul lan no yu Jesu. Para mengabi i khon samla. Kebetulan kini kepalang syok pria. Ikut kawer yang ini. Ban lan yau try. Kalong kebaman nak kebamatam Kalong kebaong. Bangila paidin no kain. Kita kibak slider. Kita kibak paidin no try. Kemdon jingkermante. Hak tak hima jong try. Marcos Paulanong dekat kebasausan ong ngelawan ban syakri om ban yo syakri. Om ban yo syakri. Jisu hikai ban lan yelade dak keba syakri. Dak keba bono syadin yakam malade. Ban berat no, ban sanar penano, ya kata kecing sausarong. Kebun kebalang jungi kepat kepera. Dang tengah kawai ke yang ru, lai teli kebalang. Dang menakini kita yo beladap, ilai yang yap, kawai ke yang, hak kata ke yang, don lai teli kebalang. Pa, lakajong, kimi lakajong, kuan lakajong, kedai namar. Kecing kuah ia ke malade, kecing sarong. Daya kene ke dau ba kemen sim ban syakri kenem par yo jaka. Ke malade kecing sarong kayo ban sen syar lai lu. Kalong ke mah du kata-kata kecing sarong. Nak proverb hikai bat Ukrain ba uta uglai jungi. Ukrain persa kecing sarong. Namar kam yo jaka hakima ki benang. Para pengai kai kalat ke bang hidup no ai ke benang lese ke dai namar bang sarong pelat dai namar bang sarong pelat hidup no ya ke hima jong blai pans yo ke mensim sakri jisu la rong dala dehi ya kata ke mensim jong ke sakri babu pensai kejat ia kesenran kesenran ki ong ku kenran balai pun pensai kejat mawi. Kada yang ikan bangin sai kada bor pan persait nak benda jogi dari Jisu ong tu syak napa kada yang aban le ura persait ik kejat jo kesenran daki keti jong Jisu udah kop ya kejeng senguret udah mat ya kejeng longret kat aduk ba ulah sem ya kejeng yam para mengai bi kewaipat ke benta kalong ke kendon jong kejeng long senran kalong ban le ban sya le rai Matius
arpenyo lai puar kal pinlap ya kata arpenyo lai puar uya tu ya kene haba kidang ye mi no te kilai sam yo brio ba kerteng brio unong kerini ba kerteng siman yau ne lapen bor ba un lek ba ya keding pena jo u haba kila poi ki hak tak jaga bal khot kolkata hak ba kila batai ka jaga maloi kli hang ni ken ka jia yo simon unong rekirini ka jingle ran ke bakrau kat bodong ya ya ajan ber jisu pan jamat lam ni ki sa stom jong u tan ye u tak sipai roman ban pen ba ya keding pena Bau Jisu umla su ban kêu sau lum Calvary. Tayang niu tau Simon nong rini ulamat ke jisa leran ke bakrau. Pen mon ulaket adu bau dai ban poi sejrong ulum Kolkata. Para ngai bi ban ba ya kadek pena kadek ke jing mat ya ke jing leran. Kadek ke jing mat ya ke jisa keren ban bau popli ubam padai ban ket ulat dai no ban ket hakapor kebempoi perkat para mengai bi kini kejing salai ran kem teina kebentaban pen dokno ya kata kejing kerman reu up ya kejing kerman nama uya trailam na kebenta ujis kres kebenta kebaar kelong banlong senran don kaman kendo ya ki ai ke bangi nyokor kejing long senran kalong badai ban don kam ban kendo no ai ke bangi nyokor Nong ruai semesim uang kajonga kandu langa keng kawakor nang sat yang ajisu bangan li kat kayor kini kiji kai kalong na kabenta jongi bangin kendo ye ki ai ke bangi nyokor pun sin ye kini kiji kai ngam trek ban pule ngam trek ban perkat ngam trek ban puson namar kalong ke bae Kalau enggak baik, Lukas kat sau arpun reu itu ingi lada pikwa banlong kisenran jonga kila dai ban enok no ye kikmi pa ye lagi tengah ye lagi kun ye lagi hinman ki para wat ye lagi jingim ru kom jo kalau ngicing khot ka baik Panlong senran kada kecing kot ke bae, kaba ngide ban eno ya kikmi kikpa. Kede ngide ban eno ya ke tengah bae lagi kun. Ngide ban eno ihen man ke para wat ya la kecing em ya la de. Para ngai bi kene kelong kecing kot kaba yangi kum ke bangai. Dai bangen isi imei pa. Dai ban isi ya ke kikmi kikun la ni kikun. Kam day mungkin isi no ialah kipara ke bangingi don lani ya ke jingem Henry ke si kai hang ni kalong ke ai ke bakam kor ya kita kam kor imei pa ne kam kor utra Jisu hangi kini si ke mementa nyem trek ban pedang ke ne ke jingkot namar ke etan Henry kaktin jong belai kai ke bakam krau ke bakam krau la ni ka top priority jong ke jing em jongi kadai namar ban IT la ka jong ke jing em ban sakri yau trai ka khot engi namar kata ban long senran ni don kam ban IT khamba Ban IT kamba ban yo kor ya kata kecik em ke babat ujis kres. Dan missionary nang ne na mairang jungi ulat tres Gujarat mentah. La debet ino no imei pa beli. La debet ino ije bahaya sam itre missionary Gujarat. Mentah iton nak tre ke besar kai ba. Bam don ki briu ki ba pediang yo ujis kres. Ki don teng ki dak Jong kecing yo sengau wa sengap ndre kendiat palat kiba pediang yo Jesus Christ. Kene kalau ngeri dia kaba juat adu kata-kata ban yalap ya ke gospel.
Henry kidan sebun bak na relum kasi. Kita persang menteri henry India. Kita don keketuk ni. Kita bela pedang Jesus Christ. Kita na Andaman nak mairang supporting group jungi ya kersan Andaman. Kita don ke worship set ang tu kesam ban sakri belai worship set kemut kay yang mana keberet hang ta kita penlong balang. Ki hari India jungi kilong kendiat adu kata-kata ke belong Kristen. Tekum ta wala kataru ke jing tray banlong senran pun ba ke bakloi banong ho ngangan lai. Namar kata kai ingi kum kun samla bangin lan yelade nakabenta ukan rat. Hak tin nong wai ki ong alone with God we are in majority. Habang isa nong way syakiri kabajengai sakistit kabakam jengai na lasinong kinong tray missionary kiong langi long marway syakiri nong way pen ban idon sibon bat utrai ulong unong kersan utrai unong alam alone with God. We are in majority. Habang yang nak betul try, don ke kabamla. Tien jong play ke kayangi ke om dau pai pom, lem ni dah kabor. Henry domun siam janga ong try. Ngin job lae. Tan kam nama kata samla. Kiban ba ikading pernah. Kiban ket yaka om tang hayung mani Henry sabar kumjo. Bun kisamla Kristen jungi kilong Kristen kilong senran tang hayung mani. Tang lapoi ke mondi sekamat kem dai su kisenran. Kem dai su ki Kristen kilong penban kinong sanar pernah yo Jisu daki kam daki jingle jungi lai thu ingi the way perlok patrai hospital wong ka HIV kejing pang AIDS hang ni hang thai was kecil kala jor hadu kata-kata kentup ya ka mairang jungi balai kami kani kecak cingpang 80% kidai namar kejeng long aurea kibriu kidon ketuk ni namar kibriu kenjak drog daki juk ternia hagabakum ketika kap kidon kecingpang kidon kikap keba kibriu sem snam kani ketika lat ban sapreng ketika cingpang henry kam tam kani kecimpang kecil. Om iki bomlong Kristen, Henry iki bolong Kristen. Kebabun kisamla kai drok, kisamla di drok, kidai endah ba kila kami kidai nak balang kumta. Kitan nak balang Kristen, ki pen but nam, yala ka jong balang, yala ka jong ying kesam, kam tam yo nong pen em jongi, dai hang ne ki ong. Bang sanar pernah yo Jisu sai senpat. Prabu ngai bi kalong kecikai, kalong kecingkot ing kesamla. Om bangin yo kor ya ketin jong play tang si Sunday. Tang si keban yo nrei bro andrew telikisngi. Rengkat bat ke si keban yo. Ngidon kamban ra ya keting pernah jong Jesus Christ. Ngidon kamban ba ya ka kenang bangin long kisanran ke basisa Jesus Christ kapor jong priu kam dai ka bajrong kapor jong priu ketika belengkot atu kata-kata priu belakhan ka priu ulang belengkot kisngi tekum tang yim dai penyelekai baka jingem yo baka jingem ka kutno shan wei pastor ko ka nong ba lai thu ko wei ka jingjia ka ba ji sisa kan bodong ya kali lawan mi wei teman
beriam ku itu kata-kata atau teman. Mereka baudang pensangai kata kali, ta pastor ulah pensangai tak berjai-jai. Nama udah teman idan buram itu kata-kata. Kat baudang kiu kali ulah songlang bota pastor. Oleh itu ikau jingcia. Wong ba pitip kai ka bajia padang menemen tahu pastor lalengo balai kumta. Itu ika bajia padang. Ai ne brio. Wong ayam ngaptip sima kai ka bajia. Wong kata ka bajia menemen padang kelong. Bau belai kupa jongi padang. Ulah bitar ya kena pertai. Bagi pop ukun ben rio. Kalau kiu saja kemat jong belai jongi. Tukum tahu belai lebih tar korek. Ulah ki korek seni stay. Balai kena ke pop kalau wan kiu saja kemat jonga. Ulah ong yo kun jong Jesus Christ. Ko kun. Sem ya keturoi. Put no. Bakta ka jingrong no kan jano. Nama rengas ngau ngamla syasu. Jisu tak jing ik palat yang ngah pi. Udam ko siu long kita kejeng ke kubur. Udam ko siu kemat ko pa jung ubah benang. Wong ko kenran ko pa jung ubah benang. Ko pa ba jonga. So slai kidang bun ke ban kelak Kristen. Kidang bun ke bat trai nak bentaban penim. Ya ke pa pop ke bajot ke baram. So slai bat pelai sua. Bakin dayok kelak Kristen. Ken dayok kelak ke bemut. Pak kecin jong pelai kan yok jaka. Sekita ke jaka ke bempat poi. Tahu pelai. Ulah sengap tok pa. Ya kata kecing kerpat, kecing kerpon. Jong kuon jong Jesus Christ. Anda boleh sengap ya kata. Ulah sange kata kecing ki korek. Ban bitar yo beriu. Ban bitar yo kun ben riu. Dena anda boleh keren kumta. Tahu pastor lemut menteli. Kai kita kabajia hak sengi kebakumno kano terik. Kata teman ulah jano nak kata kali. Mareja atau teman ulah lengo wai itu. Ulah perkat bau dai wai ni ke angal ke belawan hiar na penang. Banda bola jano kata kesengi jong ta pastor. Kadang kesengi ke bom su-tau. Kejengmut juu kaki seni bat satai. Bat balai kerja kum tu. Bat balai kat wan dia balawan mi atau teman. Let's say kadang kepor bobriu udai ban pen krek kerke. Yok bakejengwan utrai. Yok kejengwan utrai. Yok baketuroi benang ke sawah. Shan on rong no ya ke balus pak. Yak kita belum suspa jong try. On rong no siya kari bom jukut. Te kalong kecing kot yang ni. Langila keluar ni am. Langila pun krek ni am kum kesam lah. Jong kebalang. Ban lek lang buat hak kata kesengi. Kabak turoi benang kan sawah. Kita ke belum suspa. Ken yok ban kiulang buat sabenang. Para mengai biik. Kani kalong kepor ke bakodor, kabang idai ban pun krek, kumno ban long senran, kumno ban long Kristen, kam dai kepor kabang ini lekai, kam dai kepor kabang su nyau thala, ya kita kejingkot, nama kalong kejingkot, ke bakodor, utau bapen pau, udai angal utrai, ubakot bahakan nuri kepor. Katuroi na berangkat sawah. Pakita ke balasus pa. Ken yok manlay lang bat utray. Pan yok song ne hakari ke bom jukot kan. Play nyerap ingi kum kesamla. Play nyerap ingi kum kabalang. Panginang la man perkat. Bahkan ne ke jinglong Kristen. Ke don kam yangi bangin long kisenran ke basisa. Kibala bansanya, kibala bantan kecingket keli, ya kabalang bat sabar kabalang rokom cu, nak kepada kaburam cu, aman.